Abzan for baby a wo bia ya mo adwomo akwa bemra so mamuni ama wodo bi so nsamo a ya kekese ani wo Sompa 93.1 FM so yaba na ye de besom mo nsam ne doso na poso a ebanie se ya no mo kase mampani na dodan kwa kufo ne yeko wasempanifo ahia ewo enkrapompere mantamu a we ni mra di kan a mampani ene eko wasempanifo ahia o Jubilee House abonten so ne nyina ne ekoso o Mali Guinea ene Burkina Faso yebewrem na yakodin komo na national security mpanimfo so boy nkoko se o ma unse nipa bonfo bi ahyase a o mo efa garuti mpane ene bunkurugu ewra o ma imunto mesro my Ghana posifo ene asojafo se o mo emfi o mo nipa no mo fo mo ni eni emachi e wo sirima bonten so NPP amanyoko na no mo to abo mfimfi mantemu a o mo eyi mpanimfo ebetuatua amanyoko na no e o mantem ne mo akwakosi se nie ye be call no mo ne yakwakodin komo na owura no a wode ne baba ya kwa ese yenkokuno yemfanye sikeduro manu no ene na busua echese womo ehu adwiri wonum womo yemahye womo pa awo sansam na enra womo etete ye no yebekọ no krom na yakwa akodin komo abusua wani afofro pi ena yakekese ani ababi awo bia na nwumre yeba na yede ababesom midi adi na ya obo amalibi aboga enye brena finsam no yenkumu ankasa emfa emamo ye sha se de free man pedi na dodan kwa kufado na tena ye na se ye no mo kasa ya ene akwa ye June bosome de toso enai June 4 man pedi na dodan kwa kufado wachima PSA be ma boda ene ECOWAS mpeni mfuashia o Jubilee House abonten so a we ni mre di kan a man pedi na dodan kwa kufado ECOWAS meeting wo mo no man pedi atena ye Jubilee House abonten so nyina ne ekoso Burkina Faso Mali eni Guinea abonten so a asojafo atwituo akwakotu aban ato aguo no mo ehwe ne mu se o man ne besa akwakosi ne dadamu abra ade hye ne bekwakoto santene wandogodogo line ne o mo de o mokokromuti power adweme mpana kwaso Miguel no mato aba eyi mampani a obehwe sa mama no so na besine o mo ne asojafo na ka asa asojafo no pesom ye tintintirintisam enna me ho akwakoya mama mampani na dodan kwakufo wasamai ECOWAS mpanifo nyina sie ne mo kase meeting no ekoso o Jubilee House abonten so na okọ Guinea abonten so a entete ene se ebosumi nsia mpanifo ede ma asojafo no se nkomo mfanye ntutie na oman na de hye enkoto oba ekoi mampani o mo peno no besine asojafo no nhye dante ase papa bia e ma bosumi nsia ne ye atwamu a o mo NTB papa bia mfra asojafo no ho eno no ka ho bi na wono mo Asia okọ Mali num ene Burkina Faso abonten so a o krade ye sesese krade ye keka manfo no tumu a nsantwefo num ene human rights activists ya ewa mama no so nyina sese de ka ene ye keka o manu tumu no so ka obi ena enwumre ECOWAS mpanimfo ahia ewo nkrapompere mantamu a wo mo ekwawre wakwa kobusa brewa plus yesi nsam no brekutire no mahu anamo a wo mo betu ede afa sansam no ho se ade mo kase meeting no a eguso a ekoso a mampani na dodan kwa kuvodo mama no tua so no na akwa ECOWAS chairman ya what na proti ye shamobo se nkomo no a ekoso no Sompa FM nsɛmtwɛfo pensmedu katarum nantie ye de ani kotwe wisi emneti asantem adi akire de be free mu atobia no yemfa enkamemo ye to akase no soma mo na afei yemfa mo enkonsam fufuro mo be na nsane ani eto mo nkra se na lage mpanimfo to aba wo Kumasi abonten so kwame nkromasi aponu no ma mpanimfo a ebetuatua asa na lage koya no na lage koya ye ka wansemi National Association of Local Authorities Ghana na omo meeting no ene wo munhye mo no hyase wukuada no e ma sambe ka hyɛ ne so a na no ya wada kra vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bamia eba eye Kumasi abonten so a dwuma di odne no nyamo beta akire ebe bom pedimfo echidomo ase ene ho nsem nyina ye koso ye nua kwamre du adama ede ho amane eboya ebesu ena no peya wo mo adi nkunim ne ade nyina no oboboso ede ma yen na ora Eric na Najima Prempa wo ye pani kwanchefo a wada nadmo ano wono ena edi nkunim se na lage president wono Sompa FM nsɛmtwɛfo pensmedu katarum nantie edi nkomo eche na ni suade hunu mo echere Sompa FM nsɛmtwɛfo ehye bose obekukru na lage ko no edi akwako gina ba bi kra chese enumunyam ebebamu owura Eric Nana Ajima Prempe be preside member me DC na in the system President Kufota na me assembly member me preside member me DC na me da so me Nala regional rep Nala ni minimum what it is my council member for so many years and afeni I elect here ya kwatena se ni ahwehwe ni ma bebre nko forward reservations bebre
forward neema bebre ha wo muntina omo se yenye change no ma ye change sa neema ni nyina ya gather ni nyina council no ye ko transia ansa na afi ne ye be hu anamo a ye betu tisi a mintimi nkasa anamo be ne ye betu ya gya tum se wo sense sa ye dey e ba nti ye transia ye be sa o chena council no start at transia o transia today na free ho ko no ya hwe neema a wo se ye de to akwa ma ne se ye de nsesa beba mu na lagene said the tie no nema bia ifi se nko yi a eno ntima nkofo ka se yenye sesan ye no eno de ekotase na me pese eye too early si ato abama enenko a na afi na obeka se me ese da bi eye council na council no medano na lagene day to day administration eye general secretary na eye but we dey it is a board council me na me president board chairman I have a quarterly a meeting. Now, Yajiniama, Abba Secretariat, and near free regions, and near free districts, problems and call for near transmitting a key decision. It's a Nipa Bako, and a Becca say, it's a transit in a kind of a fast one. Who said, you about one. Mini and Mammy no Mujani no be a barman chain. Musuno Muya too, and Tokobia and Obia and do be a tem. Yina, I can't boom, come. For way penny quancher for that national disaster management and a chanity friend say a nadmo ora Eric Nanajima Prempon and ra a year nalagin penning for meeting a coso or coming crumess upon Mamako to obey no so no and a nalag president ya na on his own performance center for aiding coma na obo bon some so ediche no ningina and this wedding no and a babia or pese or dinalagi kunuku drew and an obo bosokakra a day eche and yento so yen for and concern from more. See, I don't know, National Security Ministry no abo my Ghana post ye jumano ene asoja for no koko. Se womo afifim ade dima ba bema wiemu akwa kote. Se nipa bonfo bi abone yo modesi atadwea. Omaka community mu kotalia bowra esirema bonten so. Eye north east ne, upper west ne, upper east no. Yeso omo bowra hono mo a womo epe abedi o my Ghana bone. Yase krobi afane se garu ene nakpanduri ene eye bunkrugu no nyina ye one of east region no no womo abawura ho no mo a womo epe ababedi o my Ghana bone sambaka sene so a ekeka ko bebu sume mu ani ena atena ye hwe my Ghana bombo nsensem so ede batu dwase Ghana de hye hweye pa titiro ene ye nsori ahodo ene ye masalachi ahodo no se imam ni asofo edada no no ebe fi o mani ko twa wi so mani tia center mo pepe se jare bob no ma de ahweniema ebe bo ma bombo nsensem akoye e so ma wonu se di pa bonfobia yes here from say terrorist way e bi pese be bo ro mayimo na ba bi o mo pese o mo du o mani kire pa sorry ene ye masalachi ahodo no o na ya na mpempia dom eta akobo dompem ho ekobo jenku ho ne adeade ho no mo du o mani kire na enwumre Ambassador Major General Francis Edu Amwafo retired and na on nsɛmtwɛfo bonkoma wo kire se wo mo amrantie o mo bom pempen ewo garu bunkrugu yoyo ene na kwanduri num ayo masutire sem nante sa terrorist fo bi abawura sa bia honom no a omo ehye my Ghana de hye bo se omo monitor wo no pa ene omo fi wo mani ko twa wi so omo ne tia santamo ene ye che se ne samasama bi wo sama ne tamfu nsu a womo anamontuo womo niam omo ye nyina no womo edi akire eno achi womo sre post adwuma no ene asojafo no so womo emu apa ma bombo ho nsensem yentimi enyire mo eno sre Ghana ma de hye sa to so ni bemo kwasi broni ka bibi said the best security man is yourself wa ena bambo wansem a ye kan se betima koye betima CPS ta na yetimi ayiri mu a ya nkwankwa no susu ejine so nti wo mo esre yen se ne omo pa adwumade bi huntuma se see something say something no so unu bibia se bi oni obi ni na mo mpatam ono na hwe ni sune ne ya bi odi na na mo no wonya boni obedi a mpara so no ya posifo so kire mirikatentom beba na so mo doa no mantam no se bronya kokwa wodagya wode ne ko gina mra no a wo mo ebetu sa na mo no enti we anwumre ntete ya abato so mpa fm nsɛmtwɛ 4.2 katarum nante ya pono so every national security for atena ye se nipa bonfo bia bawura garu ene bunkrugu ene na kwanduri mpotamo no mu a ewudie ena ebo mutirim nyina terrorist sem no a wo mo eka ho asem ede kire ye no abuziafo ye sem bo se ne ekoso nyina ye de ani ko twa wi se unity asantamo edi akire de befra to bia no ye mfa enkame mo ye nto akase no soma mo
ntwaso na yefamo enko eye poano abonten so abusia mama ni tua se enra yeto munkra se owura bia yesi wadi be 45 years ya wakwa akotena bruchire kotena bruchire no wose ne ma nkoyi ama no enu ntu aba betena Ghana mema se wo baya wose ne maye makoma kodu mienu 12 no odimu mienu koma dunsini bia wo wankra bone a ya fa ne se oyebi abonten so onku mienu enfanye sikaduro ma no na oye sikaduro no ma ne fa se ekridimu a na ne ntempara so no na wapebe 10,000 Ghana cedis e de akwakoda na se ebusuafo samo ka hu wo Facebook wa Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM papa no se ne osi so ne baba ya ne nsa de ne koma dunsini no a no ohwe ne mu se dunsini ne beku ne ba de aye sikaduro de amano no ehonfo ni nyina bia Sompa yi Facebook so a oba benya ni nyina kenkane na ni kura ofri so ye poa no haya asante be kwa poa no na nabusuafo ene adofo munim no chese nyamienim ne omo ho adwiri wonum efisa branch no munim ne pa omunim so yiri pa boni sa ejiwe kura de amo chese omo adwiri nyina akwa omo prekese ne ye omo dwene ho omo ntiase abusuafo yenko nukrum na yenua ba ko ne nkoma fmfo ene ye adwuma wonwa nkwanta Evans Japan ye ne enkodi nkomo na yemusa se ede na ekoso e wo krom ho Evans majoy ya Libya. Evans, good evening. Oh. Good evening, Libya. Waga, na Otemenka. Evans, Otemenka. Hello, Libya. I was for your animal say ye benya Evans Japan wa humano so na yene no edin komo na wachechiri mu ene say yenwe ekopo anu krom honomo eno ne abranche ye ode ne baba ya koma dunsini no so wonkunu mfanye sikaduro ma no ekokodi nkomo na nkomodi ani mu no ena abusuafo na chese nyamienim ne bonsametiko omo ho adwiri wonum omo ho adwiri omo pa ebiso omo ba ne nyesa no mo tete no nyesa eno mo tete no kra yenkwe na Evans Japan magima disese de obetemenka Evans majo Sompa 93.1 Evans ye yo abusuafo odikan ne sa papa yi ya ye fe ne se Evans Opono abusua edi nkomo ye hwe Evans good evening no good evening Livia Boga Otemenka mete on kapa na se ugina he Livia Boga ma ye ma yetifo akwaba na ye ntia omo enanyumre so na sisi ya me no kasa ye me wo eyepoa no na me wo ai wo asante be kwai okọ ofuri ya anya kwanta ekoma so a yes first town behinase na waba huntado the next town no eyepoa no eho na sisi no me wa me no ekasai na Evans one owura ye friend say Evans Opon ejawa wo name abusuafo adi nkomo efa kwan ya na nko fa so ede ne baba ya akwakoye sikaduro na de asem no mo kare kire wo Livia Boga said woti audio dodo na ye di attendo no dane ye ni adokwo dodo na adi nkomo ede afa yinu ye ho na die omu nyina ka ne se omu eni age omu nimi ba na omu hudwiri wo mu esanso ye omu nwa abra e video setimi ba bonte se yeni aba ma Evans Opon no ede ne ba ko na afi no wodi akwakoji eyisika ene no ye friend se sika du no omu hudwiri wo mu ni nyina ne se omu mia no omu nim no omu nim ne se oyi dipa boni ni obetini akwa to understand se odi ono ankasa na yamuba na ekwa akoti eyisika nto omo de omo hu dwiru omo ye pa na Libya obepie mu ade a ejin adodo na no ede frɛ no eye afane eno ni ejin adodo na nim se yede efrɛ na Evans Opon de kanye se ye ni jin ankasa pa ehye adaka mu a ye wo no yede to no na mo ejin obepie ewo mpata mu ade a omo edi nim ni pa no eye afane na afane hyase ebra no oyisu eye PA system ne abeya ye di ye ene wedding ni ade no eno bi enana ye nua panyini edi eye adwuma ewo mantem anti eno ama eye area mu ade wo bepie mu ade a ubo afane a akura nim no unya bo afane pe de obi be ka kire onyina ne se enye ye bre ya enka ne titi no
na ɔde ɛyɛ systems ɛyɛ adwuma no ɛna woka na asɛm nti Libya Boga afrane deɛ wobɛpie mu adeɛ yes ɛyɛ obia nwanwa sɛ ɛntumi anya bibia na akɔakɔyɛ sɛ ɔde ne ba mom ɛna ɛkɔ akɔgye ɛyɛ sikaduro na ne nwanwa no nyinaa ne sɛ owura mu afrane abusua mu deɛ a Libya Boga nokore ɛna meka ɛde ɛkyerɛ mu ɛwɔ Sompa FM na afei ɛyɛ Sompa TV owura mu abusua no mu deɛ abusua no ɛnyɛ abusua a obeka se ebi omo tere wo mo anasa ahotire bi e wo abusua ni mu nti eno ma afrane afa kwati kwa bi na watimi anya eye sika e di amana abusua no so anya baabi agina me ne wo kasa sesiye no afrane abusuafo dodo na no e wo amanane a me ne wo kasa yi ne bram panifo nyina wo amanane na opanyin na nkata no report a ya gada na me so nia amatete ne de mahu no opanyin de ba abotire de a okobada onko makura no enye be se emprenuma na emprensia so enie na eye nipa nyina anwanwa se obi anka wo abusia sika wo mu sei na afei de yekote ya odi wo bambom na ekọ akọji eye sika duro enti obi anwadwiri no ewo area mu a ebeka ne dodo na se omu ngini se video no omo hu se eye Ivan Sopon a ye nyine nim se fe na frane eye enewom no still omuso amudu omunyini efiri se be bia branch ni fi no onfiri abusua empo eye ohia na ahokyere ewom enti Ivan so ne na busuafo edi nkomo yes many abusuafo edi nkomo mene ne yire baako na Libya yes ma menka obepie mu a eye ne ma ewa ha se no no eye be se enwotwe ede kọ enko na wasa area mu ha eno ene de kada na ne baako maame na yekoto se no wo ho a ono ye ni tin komo na ono ne nsema a wo ka nyina ne se nyamye num nokure eye ne nwanwa se okọ otukwan enura obeturu ya obeti asem no ebeka enne ya me no ka sei osi ade a etimi awura na num akọ ne yam eye watermelon 1 cedi na watimi ato a watimi adi aduane nya na kono enanso a watimi na ne bana oni yenua afane ewo no abaya na di eye 12 years na wadie na arewo seme wo mi se efimra ebeka sesi ame no ka sei no ababa wa na mabontina na enipadom ni nyine bo ni tutuo se ye o papa na ekoji sikaduru no o papa na ekoji sikaduru no enti maame no kan ya to understand se ne rako ama sesi ekura no anhwe ya edwada ewo so yi ne ba no edi free school a sisi a bofra ne ko na wo pe school foforo ede ma bofra ne sanse tutu a ye bo ne ba no ama ne re akuyi sisi akura ne hyedem a akura no entini piempo na wotini akọ abontene akodi eye agoro Evans na chese sa oba no ne no ewo sa small girl na nka ode ne kwa mi yakwa koku no ama na ede enya ne sikaduro no ho da bi Libya Boga enye sa abaya no na nka opanyine de ne ko abaya na nka opanyine de ne ko ne de it is alleged say onu obi na wo no ewo eye enka ba bi owo no na emum no de onu wa ha ne de enye onu na nka wode ne kwa akodi sikaduro na emum no obi biala onim eye abaya no owo ha no ohu ne enra eye ni video ba bonten na difference bia nim omo sepa omo height omo kese omo nim dua no omo seye pa nti se obi anka nkyere wa wanhwe ya obeye mistake no akwaka se eya abaiwa no owa ha ne mum ena nka eye Ivan Sopon ne de ne kwaji na mum no enye onoa on record enye onoa eye onu nsi ni nua eye alleged se opanyine friend se Ivan Sopon no eni obi ena wo ewo enkama mu na Ivan so busa mu no poano kromo hono no awugina sese no Evans your friend say onu kwa ne de ne Ivan Sopon no afrani no ne madodo say na wo poano kromo angasa de ne ma no ne busa aye ebise 4 ebise 5 ebise 4 ebise 5 ana behina se enso ewo eye kwan ya so ufiwa kro ba ku ne twa ntem ansa no abapoa no nso report aye gada kire se no mo ne nso no eye nua afrane no ewo eye ema enan ewo eye sa behina so enti se o de beka eye poano no ho de ana chese ye ewrem ha ne de o ma be se nwotwe ana se enkono
said the Entiano and now a year no it's not the Puano Nankatano. Our 4 number will be our number or the mount our Puano. If it's 4, if it's 5, if it's 4, if it's 5, and the Bacurano. You see, I'm no Cashay Baku, a training college, and Miss War, a level 300. I ain't check now what you need every year now, or no swabber yet, what's the training? It's a European one. Say, come on, you're near funny now, or DPA system here to mark it. Because if you are that down, no, and then can't watch the one, you know, I was in Castle, Bisa, and then Pomotian, or one say, name woman, and the ya. Omuni say Enyema ko yamanu awakot na America aba yamau wokwa brochire ba atene tambia opebia empo ubepie asenu mu a memmo eye adwuma ni dimum nemum omo one of the biggest company e wo Ghana ha empo ni nyina de yetete ne se ono na wo Ghana ha wo hwe saa ejapade anase company na eye ne nuanu mu a mienu omo US no ababa ye ne hase no no ono na ehwe na company no ne omo eye ne se omo ton cars no omo de ma omo ton anase empo so we driver na ope car e de aye trotro anase taxi driver ukọ omo no be ye nhihye na watu ya kakra na afi ye de ama no aye adwuma wo ye adwuma ni nyina no na odi etua nti wo betua wie pe na ka na be ye wo nipa koro no wajapade nti ye obi anwanwa se opon sa no ma we nyina ye nua Ivan Sopon ewom na oye na eno da video ya ba bonten se ye nua no e de ne ba e kwa akoji e sikadu enti wo be pia ha dia ye nipa bebre na anwanwa obibia no no mo a obetimi ana amate afiri na no se wo ka se me nua yi de sa no otienti enya me nwanwa e bia wa ye bi pen ana o try se nko ye bi pen ja bi na mo ye obi anwanwa Ivan said that say no me koye no na sa no ma we nyina atimi asisi yo yada se sa one na yere edi nkomonti yenkotie na yere no so nsem a wode etu anim why Mati Livia yada se eyini so me da Livia ne ho okay we dey yetimi aba be pii mu o eyini a ne ho aba asem no efie na yenya maame kama bi wa ha we dey men kasama no mebusa ne din na mebusa die Ivan Sopon ya ye ka ne ho asem no edema no na afi ya to aso maame mawadwo emfa mna Sompa FM ne Sompa TV I'm sure me jamusi na me ba che odi ne ye de me ba che FM ye cha na ba cho Ivan Sopon ya ye ka ne ho asem o ye odan me ba che Ivan Sopon ye ka ne ho asem na ye friend no Kwame Afrano o ye mi kunu oye ukunu me ba shine okay na asema aba betu bia ya ja obi e ka bi no before so be walu Ivan Sopon no na disuban te say I'm sure ni kunu esuban die onye nipa wo ye basabasa ni kunu ye nipa bia se even pose okontokwa krambo no onye ebida enti saa die we ya enu amiti ama me ho adwirime na mesre etiefo se mesre mo ensa danseyem bidinya midi mpamochew monke bi emmame mesre mo na mo betimi akabi amame mesre monke bi emmame na monhwehwe asem ni mo mam prisifo mesre mo monhwehwe asem yi mo emmame na mesre mo se saa konfo ne nso no e wo se mutimi eche no na mu bisa ne ensem bi because menti eniema bi ase enti mesre etiefo nyina se mesre mo monke bi emmame na momoa me medamase na de medi etwa to ukunu uhu no edi bese me pa cho me hu mi kunu 12 years eni 12 years make us a boot 12 years because me ne ba e wo 12 years it's me ne tie a boot 12 years mo wa mase me pa cho me ne wo baba ako me pa cho okay yeah that's it so medamase ya me sham.
Abuzafo ntiara ho Sompa woba no a wone eye owura no a nimfoni ne da eye Sompa TV so ewo eye Facebook no okay ho eye Sompa 93.1 FM Facebook Sompa 93.1 FM ti sa okay ho a obehu eye ensem ya ye kan enra ne beto dwa se papa ya tabire ne baba ya de ko se dunsini ne nkunu fanye sikaduro ma no ntine yere ena yenua Evans Japan eko ni krom puano ye wo eye bekwai mansini mu asantemantemase ya wone abusuafo akwakodin komo no areho sempa abusuafo ya sebo bosa asemi ye bekoso ane ade chine bifa to bia no ye mfa nkamemo ye nto asoe na ye mfamo enko ensemfufuro mu ene Ghana Vice President awanya ne baby kro Alhaji Aliu Mahama ne yere mame eye Hajia Ramatu Aliu Mahama mama ni tua se April bosome de toso enso ewa fimo ena bama wotri modemfo a wada ne kontonko yoda mansanko mo osisifo patapafo ode ne di agura ode ne nsatu etu ne yope etabire ne yope de ne nsanyunyuno ekoto mame so a watabire na kwakopie patangie na enena abusia ene mpedimfo etenase a na yiyo ekoso ewo enkrapompredemante besanse waye musumini ntinane amamre ne amane kwaso de no modika kwakosie musumi kwaso krade da nemum na eye ena mpedimfo hwene musomo beye ene ena enfo no ne sasabra ya brewa koto dwanyina ekiri no abrewa bo mode ye brabra yi pamakwamu a eyiyo no koso ewo enkrapompredemante mo ena mampeni na nado dan kwakufu ado wokoi edi nanim nyam ekota eye abusia no ma yiyo no koso Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bamia esoso ekwaye na sibi Ghana mampeni dada John Ajekum die wokufo ono akra ne penso ena na mame Hajia Ramatu Aliu Mahama ni kunu mampeni dada akofo ne Vice President nti papa isoso koya okọ ekokota eyiyo nachi National Chief Imam Alhaji Nuhu Sheikh Nuhu Serbutu esoso ekoka abusia no ho ema eyiyo no ekoso na mame Fatima tu Abubakar a wayeso afọ be de eche ohwe ne amansade nkomo ema Ghana ban ene gina mpanimfo na mu a wakenkan eye mpanimfo ene omamuni nyina nsam ewo eye na se ena oye ne se nyombesra ene se twedi amponyankrompon base yadom a wahata mununkum achi otuturubunso tonso bawia obetantiba odija fa dum ene mununkum gene matata empe baby papa emfama Hajia Ramatu Aliu Mahama ensie mayen naja asama ado yomaya danko baby yedru honomo a omaye baby pa atena na okeka ne masie ni a ene kra ne mfie du pepepe ya nikunu Alhaji Aliu Mahama Ghana Vice President awanya baby crow watu ananama ensiedo na mami wo kwa kra no wadi mfie aduosia ensia 66 years ya ene mpedimfo atenase enkrapompredemantemu ma Hajia Ramatu Aliu Mahama Ghana ye Vice President awanya ne baby crow o papa kofo penso ene womo ekra no ye kra ne no mo ye ewo enkrapompredemantemu ye guso ade mo enkrapompredemantemu ne eye hu nsensem ya ye papa sama jetafio dodo no ade no mo friend titi friend titi nom ye ne eja ye ni Africa kre taxi driver sembe kaya na nya sem ketokra edu weekends nom ne ye kwakwe taxi driver ene obete brofo kese osofa gos nom ene George Kwe aboaje no oh chese na nya sem ketona TV so de na nyina eye titi no madama omo ema TV so eye de pa na sembe ka hye ne so a wono so April boso me de to so enwotwe papei wo yare pa emedu baby crown Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bamia edu baby na setino ma ye dedi ama papei echa be 50,000 Ghana cedis so mo emfa nkoboa na setino mu empenifo pinu na ba mu ebesuso mu ni adeadea na so mo ntia se owo krade a enko ntimenye nti April boso me de to so nwotwe na ba mu ede ne nsanyonwuno to no so a wotabire no ekọ nti na iyo ekoso ewo trade fair center ewo enkrapompredemantemu de dano emo makwa kosie ewo la public cemetery ewo enkrapompredemantemu ene ewo mu a omotisi ni twase a omodosuko sini twam nyina koi ede omanemu nyam ekota akire ma iyo no ekoso fefefe na busiafo emra ne ye papa titi wote ase mamanu tiase ketrema mpro na eduru babie na waresem koye bibibi na nsamtwefo bopiri no ene ne kodi nkomo kakra ensam a wokan kakra yenko na yenkotie no some of them were Ashantis and they said dem kra na wo ye na wo gu Asantefo ni man say sa I didn't know how papa. And then the older women in the house said, Obia free adwuma ba obebo pronsa wo mfe no ana so obi na edi na akire a sananka wo be sore na ya akunu enu na ope. Do you regret marrying her?
Yes. Let me tell you this. All the women I've had came to me. I didn't go for them. She came, I sent her away, find out where she lived, sent her away. And she wouldn't go. Then I followed her up to where her mother was. And it was in the thick of cocoa country. So in a way, I understood her. Somebody who had lived with some people in Accra for 10 years. And used to Accra life. And then you're asking her to go and stay in the thick of cocoa country? Definitely no. So in a way I understood. But then what did you have to do? And at that time I had rented a 3-by-6 room. What was condemned, it should be a toilet. And then the landlord converted into a small room, and that was where I am. And I had this small, what do you call it, comeback. I was a frontier papa titi no arehosemo pa we mra na otiasia na ensema bana ware ho ena na nsemchefo ni di nkomo na obobo nsem so ereche yebesre security amponyankrompon fa ne kra ensi emfa emayene ena na yiyo no ekoso wankra pompema ntemo yanto aso ne mfiri nkra pompema ntemo na yemfamu ntufa enko mfimfim mantemo na ho na arehosemo nkra emo ya abeto Sompa FM nsemchefo pono se kire se orabia wadi mfie beduasa enan 34 years yes ono de adwuma oya ene scraps na de condemn ni ade no atoto bia ne de ensaka ye owura Muhammad eye hama na yes ogusu oye na adwuma no toto na de no a won kwara mranche de maba we bi na ato ahye ne so a yes o mu ye wifo to say no so de sebe producer sekan ekowura ne to say surudu ema senye nyankopon ena fafie no fafiche kakra bia enke yankwa nkote asempa na ye nua teacher course na asemi odinani edi akire oboya mane efrimfimfim mantemo yenko na yenkoti amane a wode breye abre ma bepie mu ewo eye kredi profuetu eno ewo apadencha west mens ni ewo mfimfim emantemo ne se ore bia otun to scrap anaso scrap dealer tairu mienu ekita enkwada na ore ya nidi ede Muhammad Hamma ochiremu a odi enfi ediasa 34 years ya oye scrap dealer na ba bia oye na adwuma na obeto se emrantie be enum bi aba bebo rura ba bia oye na adwuma na so e ho ma eye emrantie ba wo mo amba ne keke omkita petition ene tramola womo ababen mego na oka chron se tramon ne apetition ene inwura ma yego mo kwa mo sesanko eno ene enam so asabre nti ase anye adwuma womo edese kan awo yenue sebita frache ni true mu ankasa na kakum ye je no koku enu mu a me ori nchi a mepese obetu no no tudi a kire etiefo minua peace fm tuni na hote minua me ademo eden na ba ye tete mu tete e ba no me na me juma ho no me radio na me juma ho to me juma ho na me fie ho ana me juna ho me ho na me juma am to say the debut awo me dan ho ana me se no ade me den na eko na me meseli aba me fie ho na ma ba be tu mu isemi bi ano ana me se me pa me cho mu ya mun system ade na ko because ade we mun say ni ade papa mi manum ade kronum manum bida bi ho ha mu ko aja no ha bi ba be hu a be ka se mi na minum ade no ko aye mi na minum nti mu ya mu system ade no ko wa mi sere mo a na mu ka se ana ade ni mi hwan o mu nsisa mi fie na mbe pra mi njai na de o mu se na mi se mi sere mo anyesa na o mu sam se mi hwan ade me bufu ana ana mi se masa na me bufu kura na se an ko mi fie na me ba betu a na ubi sam se me bufu a ana se na o paja ne se abo mo so mi su na mabonu mi ne yaku a ana ne boy bi okuta screen bi adia wa dia gome nim ho nti akodur bebi a min bia menim mi hu obia sa time omudo so omutumi bomi sa na me ko popora me ho a me bia menim a
Minini Sasa, my side, I start Yakua, Mini Bacon, Amupanini, no, Minini Yakua, now, Nami say, Omidi Sick, how warming too. Anna must start me titi. Na adene yesa, Nama who say boy Bacono, Kuta Sikano. Satam. No, in the panel come from a dog criminal, baby, Muba, Bea, Omuyade, Omunjami. Satam, and not Omunina, Omojana Jami. Because Omu is a Mojana Ba. In Satam, Omunina, Mojana Jaminti, Obiano. Me fear would an ma maybe a cocora, and then the back to Abi, Amuna Buami, Wami, because Dirka Kwan. Before me go dirka ko no kura minim de mo kura ese uchache me chashwe sala menin sa ako moja na taba ko dirbe bia ayena achimi mintimi yi bibia na mama ko do ha na mabofom na me kura fo me omukopia abobo ya bia ba aya da ade amigo abobo ya nim ade akọ hospital. Because Assemble Aquacudi approach for and Semua Ungusua, Romo A. Yet so much in Nipanum Ebi. Much in the Panibi. Sad nada no crowd, much in the Pamenu, or Mudina Baguna count. And see, I reckon the Pamenu, Amunian here. I was on for way, new teacher course and yet in Cano Mania or different 50 mantemo brave, Penibio to talk condemn when you for Pim so Modessa kind, Sebinke run it room na a Hunsamano. Yanko, our man of Sonny and Nia, a Daniel Hammond didn't come on, MPP Amanjo couldn't talk about 50 mantemo, don't call no fee, a impending for moment to a man so about Sonia dia, Yankonian couldn't come on. Hammond, my joy. Boy, and come on elections na kwa kosi seni. Yo munya da say na mo bi bere kwa baba. Oya Sompa FM TV. Dem yanyim no. Abatu an Jordan Badu Central Region for the MPP party no. Last week na Jordan Jordan Badu but onam there ekufi amayeku a where MPP for was the assembly call oya Cape Coast Magistrate Court city no. Abatu na Chuma Badu. Na wako assembly wo oya the paymu. Na wokwaya wakabaya ngide party oye MPP mekuru what the cat about there e could be phone to want to wonaba na wonja ma region for so one there want to wonaba na chele atika that means no than e could phone to want to wonaba what yi oye chairman oye abrenton na won pre hotel no otumo ojina na ayi hu there aba what we no onya 411 na ni opponent no onyi gina oye papa yin pa no onya 93 ije na abrenton no fans na ina na pay yedbo pay oye dunkwa na ofin oye upper Denver West District Assembly yeah in the this is na ana pay ba no na chele Central Regional MPP party no na wa be Congress na wa be elections wo dey yi won pay for na wona na wo jano oye 28 aspirants na wo gina for various positions to the chairman no na wa yi pay basa oya Robert Kutin oya improvement Joseph Kobenesi bo na o challenge na fi Alfred Kuyi Thompson the man of first vice so when you pa Ibasa Percy Dennis Kweku Soflos Afumham na Cecilia Kofil second vice where you pay Ibasa secretary you pay bien assistant secretary you pay 4 treasurer you pay 4 afi organizer you pay 2 women organizer you pay 4 now oya youth organizer you pay 2 afi na Sarah you pay 3 na America said unia abato no nipa delegate oya 454 no the what wabano na dem na watch them what's the MPs no were 10 the man original officers were 14 afi national council members were 3 TESCON members were 16 the man council of patrons were 10 na council of elders were 10 afi there were 23 constituencies when na was nipa 17 na wadon ba na 17 keep more 391 tini na na 454 delegate wa batu aba na make say the what aba na wie wa kinkan aba na wie na ya twena isi o menyo official result but I can tell you on authority that I had the incumbent chairman of our Central Region Robert Putin Jr. we maintain this seat with 237 votes 237 out of 3454 na other aspirant no I Thompson onya 48 na me kwe no guda work kan oya Mr. Kobina is winning votes
man incumbent secretary oya 30 mesa we maintain ni seat afi oya organizer so oya Oluwasaki na ne so offer eti America says this is the on charge na me aduma na pa say you Sompa etefu bezin command manya all the aspirants one figures are wenya so like easy oya ne tally yeah so the to go and she say eti yanka fi oya bodu koza na oya MP amaye kuno was a one Congress casino was about Abodumpa. Now, ha, or nursery, nursing and midwifery carried the Abodumpa, Upper Dencha, West District, there were, and she has a higher some game, Odo Yabuka Kanaka, Mental wants to only album, national, Washana before says here. It's in because of the Osebon question of Hamon. I chairman of Putin, we maintain the seat, or Central Region. Munya, as I'm so about what you said, Daniel Yada Sepa, Yakopon Yadume channel, Pebesa Bowen, Chenoma details, resource in Yada Sepa. Why? Yen you are Daniel Hammond, your corning chain, a war in Finfi Mantemua, MPP Amanukuna Batu, a Cosone, 9 course and comes to Somoton last week, Namansuya, with the Mentiasia, Sissime, and a neck or Senke Kotoabawa, and Yadia. Eno mutebiri de court na semno so no mo ya befie ababesi amasumdua ba omusiesie wie no na oso mokoto abenne omode abato na hyehye so odunko no fia bonten so a entitie ene se chairman ema MPP amanyoko no wamasa maintain no ewo mfimfim mantamu chairman Kuti etwa so no wade ni chairman no a enti eho amane na yenua Daniel Hammond ede ebreye no yakopon yadome channel pa yebesa akona nche no amayi ni nyina resource ni nyina yanto so ne fam nko ni adubiase abonten so ene se ene anope momoni twase mpanimfo se yeda esore ne anti asempofra yichiri na nsem ni bo no mauti a ya nemu orem akwada wadi afenefa ene yese o makwako no Ghana must go bagim ewo obi abefu ase ye kowi ase kra no na pi no afi se wawu na nso mo Kenya no ye yi kakra no a na akoda na etiase ye nua nana adupaku wono ene de nani edi asem yachi yenkoni ne nkodi nkomo nana majoy mejo so nya be ma nana boy nkomo na akoda yi wo mu hu ni seye no wo mo de na mahwan wo himfa sesei wo sen kai mu no de waka nyina sare tie se ubepiem ewoye ni wadu biase a eno ene ye ahinku e ma adan South District wa santimantam mu na de waka no ye de hono mu na nya ntie se opani bi se ohu bi na won tia ke tie nyina e mesene ho ne ko hwe ana ye akasmaka fo yidi achi ye ko yere na abofra wadi fie no ateba ko refa na Ghana must go back bi kokko na obi no asemu ayatum ana si abefuo nim enti apan no ebe fie no se ebon hunti no it committee for champion for be pie mbuni ade na obiko e ba fo fo Ghana South no de bia shama ne enti e ko ba sa no mo so egba chie fe social welfare telefo ama so bi dia chie ni na ko he ade ye ko no na no krede mu na bofa no na wa ye mrenti no na mo so ama mo di ka de pie mu e woni wa de bia sha ba ya sa be ma oboko abofare kakra ne ade enti no na apozu fo ne kase omode omo ya bomofo alawos no omo mu hwemu a ero ile dum mo yele ya omo fi fa bofare ntama makache enhwe no tam sebi omo nya nufuo fa manti no social media fo nje na omo mpo obi a obesi na hwe ni pa no be na bosome baako na otwe baako na omo nya hwemu we so mu yele se sira no omo hu abofare chiri kwa bi ya de a na omo hwehwe e bla ko fiem e wo region e Kumase na social benefit hormo ayen ka te dumu aka peye orphanage home bi ala se bia da bi ekran kwala mofra na obodi amwo se da ba ya ba betumi ahwe no na aba fie na mum no se am no ka se bia ya dia to fom na ye nya ntia ku da bia se wo ka so personal sia wo na yu ne ba aso bia ka se bia da baira bi sare nti entin le gusu dia kire tia ere ya to fom ne ya dia da bo fa de die mu hu ho no na me o se bia wodi dem bi a era so ma bia de wa wono no e de ka se bia okotuna kan se bia wo ni si bia na da de na de mu ni sa bo fra no wodi afi ba ko le fa de ne mu no ni me hu se wonante anti eno no ne bia ana le sensu ni na pie kama etumi sa bo fra se o ma ne banku kura e bia etumi abubum e de ma ona se no ka sei ne hu bia ana ya si bia ku bia ti no egusu de akiri
enti na nei enya se bia akwada na bia edem die bi wo no ho na na wofo fede na ma makwa akoto na twene saa if so hwa akwada na oda ma me nsa so no a ase wanyini che 1.5 years no ana sana otiere mumu no se bia dem bi die bo de ho de enti na me ka se me hu se abofo ko dia so ko fa sabe nko nante ala de warante kula suwedia hu se wonante ye fo da wasa de ade ti se bia nuntina ne ma no aye sa de ya yitimi hu se so bi na akọwiya obi ti bẹ̀rẹ̀ lẹ́jọ́ na bẹ̀ sí wọ́ ẹ̀kẹ́ obi bí ọ̀sẹ̀ bí o yóò tún hu ẹ̀sìn no àpótí fòdí ẹ̀kyẹ̀rẹ̀ náà sọ ṣẹ́fẹ̀ fòdí ẹ̀kyẹ̀rẹ̀ sẹ̀ntìrẹ̀ fòdí ẹ̀ṣẹ̀ dẹ̀ wọ́n ẹ̀jẹ̀ mi lẹ́bi ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sọ́dọ̀ bọ̀dẹ̀ yẹn bẹ̀fẹ̀ bíyà no ẹ̀ bá sie fom tie Sompa FM àti mi nìyà. Yada siye nua nana edu pako ni ekofa na ma ne wa ni wadu biase abonten so na rehosem pa obi abefu ase ye wo kwabna sam junction a ewo ni wadu biase na akodai yeso omokokofa no nyame adom oda so atiase Ghana must go mu no omukoyi ne free ya sesi omode na kwa ya sabi omohwe ne mu so mbe krokra no a no ma nya na wofo a ne neoma wo so de na bakumasi abonten so na social welfare for asum atwa so ho ye se mo boss ye bekoso adi akire ne mefra to bia ne yemfa nka memo yemfa kase no enkowie ewo amanfo nkru so ye kwa America bonten so Florida ne ho ena ntiti abato so mpefem nsem chefa pono so chese wo wura bi ene Senegal yo Senekanchimo se wodwene ho awonte ase kwesi broni pa de yesi bibini ye nipa o ba kwesi broni so no etoda ye musa wonum se nya bia ya no mu ye nipa se wo twika pa no guso wo twika ntise bia enka kumase ene nkra kwan sui na bia ofri nkra ba kumase na ofri nkra ba kumase no wo ne wo ge etike ni mu a eho na sebe mpredua sanananom monimu a mo kore mo ho mo wi mo ho ka anim etu o mo wi o mo ho ka anim no a seka ne se fa he se wura he che se duru sa time ne de na che so madwene no o ma firi ni party biem no mewu ne seka bi ba e no mo di kohia ne se ya surudu nyame ne fa kwam e na ambulance ne positive ko ho no ma o ma kose so o mo nyina e de o mo akwakogua ya sabia enei o mo hwe anim sa doctorfo e be hwe o mo prekru e de ama o mo nti Florida bonten so oba ne be ma akwakori wo mo ho e wo ka mu abra na wo mu etu kwan amaka no mo de akwa kodwudwa manfo kasem ama yase ne mo kase yase ni pre nya sam ketwa abusafo asem ye bedi akiri ne befra to bia yemfa enka mu ye gira we so na nwume ye de nsem ne nyina asia na ya soso ema PK wasom na ni ode nwum no ajeji en kakra sa ye ka mo se nyankopon ya adom akina ye nyina ye kwa kosia wo ye denchemo so abonten so na ye nuaba akosua jewa akode the latest wife in town yako kwako jia wade ho nti yankopon ya adom a Sompa mo meke ho ate Sompa tifo ene ahwefo mo meke ho na yankonko jia ye fro fefefe emfa emra amanfo se akosua ye nya senketwa de kosua wanyini o wanyini wate na egudompenim mpia bonten ti na mu ni senkete no hwe enketwa no so boa azafo ma menkwai yesam for penene Benedict Asante ebo ne sanse nyina ma me ma bia wo bia ni tibi baye ede eba besomo bi de nsesan na ya bo amale bia bogabusiafo yede mu sia ya damase ama monetier adehye